Nongeye kubaha ikaze mwese bakunzi ba Emmy Media TV. By'umwihariko mwe mwamaze gukanda subscribe ndetse namwe mutarayikora ndabashishikariza kuyikora. Ikaze. Iran yatangaje ko nta biganiro kuri nucleaire bizabaho keretse Israel nireka gukomeza kugaba ibitero. Iran yatangaje ko itazongera kugirana ibiganiro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa andi mahanga kubijyanye na programu yayo ya nucleaire. Keretse Israel ibanje guhagarika ibitero by'indege ikomeje kuyigabaho. Ibi byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran kuri uyu wa kane, aho yemeje ko nta bwumvikane bushoboka igihe igihugu cyabo kigiterwa ibisasu. Iri tangazo rije mu gihe umwuka w'intambara hagati ya Israel na Iran ikomeje gufata indi ntera ndetse n'umutekano w'akarere uri mu kaga. Iran irasaba ko mbere y'uko atangira ibiganiro byose Israel igomba guhita ihagarika burundu ibikorwa byose by'intambara. Bitaba ibyo ngo bazakomeza kwihagararaho no gusubiza ibitero. Ibi bishyira mu kaga intambwe yari imaze guterwa mu gushaka ibisubizo binyuze mu mahoro. Isi bishobora gusenya burundu icyizere cyari gihari cyo gusubukura ibiganiro ku mahoro n'umutekano w'akarere. Iyi video niba uyikunze kanda like, ukande share ndetse na comment.